wanashadwe yohujiana kawi ili upate kuendeleza mayongwezo ambao kuchiani kwa chuo cha dabu. Kuona kwamba chuo cha dabu choregwa ni Musa na keleza dabu ya kumba kwa lumwengu, dabu ya kumba kwa mwanadamu, dabu ya nabii Senji yevyo, dabu ya kugwa kwa mwanadamu, dabu ya wiaji wa Kaina kimyaga Habil, kuyoa kawi na kivyazi cha Kain, kuyoa na kivyazi cha Seti ambeka vya baada ya Habil kuyagwa, kuyoa kawi na namna ambao wanadamu waendelea kuishi mpaka kufika yuvejwa Nuhu. Nikitaka nguzi kuyombe ndio endelee namna mayongwezo yao. Mungu jo hauso ni yako msikai wa yeo zivenuye kwevu kwenye watoro yako ukwe wimuka na ukwe kuperuka koro wanti kuza mwiso koro Yesu na kwamba za hivyo kuwa ntiku za Nuhu ndive hivyo wanti kuza kwangu wana wanaswi nitumia nwe sauti yako kuyomba ateni mwa Kristo sikie. Amen. Yoni kitaka huyowe zuru wa ya Nuhu mwedha mwiso ikishi yeyo huyowa namna ambao kwamba yuvyejwa Seti ambajo hanigwa wana Mungu waza wanjia na yuvyejwa Kain na ukivyejwa watu ambao kwamba si wa kawaida, watu kwa majangi na kwenda mazuka na mazuka kinjipa yeo kwa kuyowani kuhusu zuru wa ya Nuhu. Dabu dhango jafunga he na dhango janane. Kabla ya hapo nikitaka huyo watu kadha wa kadha ambayo wagaragara hangu dhango jane mpaka dhango jahanda. Dhango jane kuna muona Habil ambaye wagaragara wakaenda kwa vya mfugia Habil kavya mfugia amtekeza Mungu. Dhango jane kidiku cha miongomea tendahu kumuona mtombe kani kwa Enos ambaye wagaragara. Kukenda dhango jatano kidiku cha miongomea mnambii kumuona Henoke ambaye wagaragara. Watu wakuishi na kufwa kusoma kwamba Henok ewa na maisha ya haria je na Mungu, wewa na urafiki je na Mungu, wewa na ubamu nebila ikitawena na kwamba Henok enda na Mungu. Ndio maana Henok hakufwa, Henok kaara koromuka mkwa na huena kwamba Henok kaingana watu ambao wamanya Kristo ambao siku moja waza kwara. Ukena dhango jahandahu kidinku cha kenda mpaka cha 10 hizo jahandahu yelezea kuhusu wana wa Mungu ambao ahwa wana wake wana Adamu na wavya watu wasio kwa kawaida. Na huena kwamba hawa wana wa Mungu si malaika, hawa wana wa Mungu ni yuvye jwa Seti, yuvye judheru ambacho wanjiana kimwi na yuvye jwa Kain kwa watu wazuka na wanavye jweo takumaya tonso wala kuyume wewa ni majangi na kwenda mazuka. Lakini kidiku cha kenda mpaka cha 10 kina hizawe na hizi ni sumuizi zu ya Nuhu ewa na wana wahahu wewa kihanwa Shemu, Ham na Yafeti. Kahi ya watu wonse waishio hii dengera Nuhu ewa mtu muhachi asiye kuwa na alano ideusi na mtu ewa ndiye jeheketu kwa mtu mwema koro kishi maisha ya kumtakiza Mungu. Nuhu ewa ndiye mtu juane huda wakati wao ambeka yanga ugaragara wanadamu wote wakushukwenda mazuka Nuhu ewa garagara na wenzi. Hasa nikitaka huuze kwamba kona yo Mungu ande yo walimwenguni akiwe wewe aniwe nami aye balabala yeru na balabala yehu ayawe mujio kuishi ni na mujinio kuishi ni je ayu Mungu ayu ande ona ugaragaraga kahi antu wangine
na kahi yako wewe nami, ambao kwa maana kwamba kumanya Mungu, kumanya Kristo. Hawa tunisomeo hawa Habil ewa garagara na Kain, Enos ewa garagara na hivyo ijwa Kain, Henoke ewa garagara na hivyo ijwa Kain, na Nuhu ewa garagara na hivyo ijwa Kain. Watu wonse wakiwa kuishi ni maasini, maisha machafu, haha watu maisha ya garagara kabisa. Nikitaka huyowe maisha ya Nuhu kusoma kwamba ngera za Nuhu watu wanu wazuka, wanu wachafu. Musa korahizawe ela Mungu kaona kwamba lumengu jote junangika na juhandaia mahendo mazuka duva kiza kiona namna junanki yeyo na namna ya kula mtu evyo akiubanjiaze nzuka. Kaamba Nuhu ni huna kuwayagawa na Adamu wonsi wa lumengu yuzima, wajunanga ujulumwengu kwa mahendo yao mazuka, nami nijua kuwanangananga wonsi pamoja na ujulumwengu. Duva zieleka ye safina ya mbao uigawe vyumba humu kuzimu, na ipaka zelame nze na kuzimu. Nataka huyowe hano ya Nuhu namna mboka hanigwa na kazi apegejweyo hihi dengera ambayo kwamba wanadamu wekenda mahendo mazuka hama heno ya kutalwa, lakini kuna uwezekano na kwamba wewe wazaa miojo ya uyaji, miojo mizuka, miojo ya kuta ya tiana, miojo ya kupaziana mazuka, miojo ya ugidifa, ya kutimbiana, na pangine miojo ya kuyogana, na kila aina ya uyaji ambayo saa Mungu ayoya na Adamu mukafuruma na mahendo mazuka na Adamu yokuwa nayo. Na ndiyo maana Mungu unashauri kujuisa lumwengu jwe dengera ela amponye Nuhu na sindowe. Mungu amba Nuhu aleka ya safina kuchia kwa safina hawado ajohikiza hida misa Nuhu uweze kupona. Nikitaka huyo safina ambao Nuhu kaelekani kulinga na historia, Nuhu kasumuia kwa miaka gana miongo miwili, ela kwa hiyo miaka yonse hada ambao hikiza kunji ya safinani ni watu 8. Ni Nuhu na mkaziwe, Shem na mkaziwe, Ham na mkaziwe, na Yafet na mkaziwe. Hada wengine wonse wasikia, wabalifa, wasola, wahomvya na wahangata nze. Nataka hiyo safina ya Nuhu. Hii safina ya Nuhu kubana vango jahandahu kidiku cha 18 iwanza mbao nyumu ambao zinezoka mazini bila kuoa. Hii safina ya Nuhu iwanza mbao. Hii safina ya Nuhu ipakazwa lame nze na kuzimu ili kuvinga hii mianya hama jiate enjo msafinani. Hii safina ya Nuhu iwa na mjango mmoja tu wa kunjia. Kukude tu iwa nafasi yongizi ya muyanga na hewa, lakini mjango iwa ni mmoja. Safina ya Nuhu iwa na vyumba humu kuzimu vingi sana, viongizia hawa dondo kula ina wadondo uweze kuishi. Safina ya Nuhu himvuya ikinya tekuzama. Nikitaka kuyoweza moja katika safina ya Nuhu, chadura iwanza mbao. Baada ya miaka mingi kuchia, Yesu Kristo kaza na kaza kahenda kazi kwa miaka 3.5, na mwisho wa kuisa Wayahudi wa mziza na Warumi wampatika msalaba wa mbao. Lengo jo msalaba dano kulingana na historia na kulingana na historia ya wakati
Na kulingana na Matsoro ni kwamba akipachika msalabani tumbe mpaka dujwa ambaye kaenda mahendo mazuka, mahendo machafu, hasa mahendo hiyo kwa kinyume cha serikali ya Rumi. Yesu katika msalaba wa mbao kwa njia ya kiruhu, hude msalaba wa mbao huwa ndio mponyo wa mwanadamu. Na ndio maana mimi nakomba niponyegwa kwa sababu ya nikiza kwamba ninde wayenda Jehanamu maisha yangu yonse, ela kwa kumkubali Kristo afe patu pangu mimi nipona. Kumsalaba wa mbao ndio ishara ya mponyo wangu. Kumsalaba ambao wengine wanaukana na wakautola, wengine wakiuona watamani kuyaga. Kwa msalaba kwangu Mkristo ndio njia heketu ya mponyo wangu, sawa sawa na safina ya Nuhu iyo kwa njia heketu ya wanadamu kuponyegwa. Hii safina ya Nuhu unaweza kuinganya na msalaba wa Kristo iwanza mbao, msalaba wa Kristo mbao bamuhi ambao tupatia mimi ponyegwa na kuhanigwa mfuasi wa Kristo na kuhanigwa mwana wa Mungu kwa njia ya faro. Safina ya Nuhu ipakazwa lame nzee na kuzini. Hizi mbao hazikuonekana elame, na kwa zamboje hii lame hii safina tekuzama kulepo kuwa na mwanya hii lame ikafinikiza. Kwa hiyo hamazi yengoro ya Mungu takuweza kuizamia safina. Katika Matsoro madheru mmoja kae kwa kuna siku moja ambao kwamba huyu kwani mkuu kinje fadheru akavyamvugia akayala matsowa ya wanadamu wazunguamba atonement, iwa ni jila ya kuyala, the feast of atonement. Matsowa ya wanadamu ya vingwa na pesa za wanadamu zivingwa. Hii safina ipakazwa lame ili ivingezi mbao kulepokuwa na mwanya pavingike, ili hamazi yengoro ya Mungu yatenjia. Wa ndugu zangu, kwangu kumkubali Kristo, hama hizi nafsi zangu Kristo kazivinga ili niweze kuwa na hachi ya kumuona Mungu. Ndio maana Paulo kitabu cha Warumi dhango ya 8 kidingu cha dura, Paulo kakora kandika hizawe. Paulo kora hivi: ndoko musasa hawadewe kuishini hariani mwa Kristo Yesu tawezi kukumigo koro kuchia na kwa Yesu Kristo hizi nguvu za huyu rujwa Mungu nampa maisha ya kuungana yungu sisa kumweka huru kuyawana hii sheria ya nabise yone ya kufa. Kukufa wa Kristo kuvinga kwamba usoni ya Mungu mimi suka mhukumigwa, maana hukumu yangu ambayo ndepata Kristo kaipata. Bwana ashadu. Zamoja hao ni kwamba hii safina ya Nuhu iwa na mjango mmoja tu, ambao kwamba baada ya Nuhu mkaziwe wanawe na wakazawana hapo ndio msafinani Matsoro yamba Mungu kaufungua mjango. Hii safina ya Nuhu iwa na mjango mmoja tu tokuwa na wengine. Kwa hiyo dambichomba andepona kiwa na njia nyingine ya kuchia apate mponyo ni katika mjango mmoja ambao kwamba Nuhu kaulekanye kunje msafinani. Yeo kuna imani garagara, kuna faro garagara, kuna dini garagara. Na kula dini inakwamba njia nzangu mponyo ndindi kuchia kwangu, lakini na kuna manabii garagara
kila mmoja kazi yake na kuhusu imani yako eo nayo. Lakini manabii wengi katika maisha yao yanga upungufu, na nitaku hata mmoja ambaye kaena kwamba mimi naja mponi na mimi ni hakikisho ndio ukinikiza unapona, isipokuwa mmoja, Yesu Kristo. Katika Yohana 14 kidingu cha handahu eje kama ndiye njia na hachi na mojo, mtu kazi kuchia kwa Baba ila kuchia kwako. Kwa hiki kidingu cha heketu Kristo kafunga njia zote za kumuona Mungu, njia fungu yeo ni kuchia kwako. Yesu kaza kamba anikizie mimi ana mojo usiokuwa na mwisu, anikizie mimi ana maisha ya kuunga na yungu, maisha usiokuwa na mwisu. Sizora na biyungine ambaye kamba jeje ndiye maisha ya kuunga na yungu wote watawazi wanguna wakufwani takumyambo yake yako. Lakini Yesu kamba Baba mikoni mwako nyekani ndugu yangu, na hata pofwa siku ya hao Kristo kafuka na kapaa mbinguni watu wako miwani, ni kwa sababu ga Yesu yana mamlaka na maisha yako, na ndio maana kaahidi hada mwikizieo kwamba anawapatia maisha ya kuunga na yungu. Yesu Kristo ndiye njia heketu ya kumuona Mungu. Pengine kwa kuniowani ukiwa kwa hakika na maisha yako. Yote akwambia kwamba kuna kuhangaika ni kujuzeo kwenda baada ya kufa, na tukwambia kwamba kuna mtu mmoja ambaye kwamba kaza kafwa, na kabla kazafwa kwa ahadi kwamba kakufwani kwa sababu ya nafsi zako na zangu, na samba wakufwani kakuhangaika kakutsatsa wala hakubahatisha kushukusu yako kwendani kamba kuchani kwa Baba kenda elekanya makao kisa nauja kazaho kila mbeko mpaka muikiza. Yesu Kristo ndiye njia heketu ya kumuona Mungu. Kona amali ya kuhangaika ni yaweza kupata hikisho ya maisha yako ni Yesu Kristo heketu. Hii safina ya Nuhu kasumui ya zane nevyo historia mba kumani meka gana mengu miwili akapati antu kumanya imiro ya Mungu kwa Mungu kwa yani hukumu kwa yani zurua ela atakatu wakone na kayange safina ambayo kilekanya kwa ndio mponyo wao kwa kila ambaye mbaka hikiza anjo safinani, na kwa hiyo miaka yonse takwa hikizie waikizieo ni mkaza Nuhu wananuhu wahaho na wakaza wana wao na wakazao wasikia wana Adamu yatakweza kuikiza waimuka elajiza kuikiza. Mungu kawapatia miro wiki zijezo kuyoa kusu kufanana kwa Mungu na wanadamu, kwena kwamba kuna sifa ambazo Mungu anazo na kazi mgea mwanadamu. Sifa moja ni miro, wadondo, nyuni, binensa, visembe vya rukanga tawa miro, lakini mwanadamu ana miro. Hawa wanadamu hawa wakati wa Nuhu we wana miro ya kunjia safinani ambo kutanjia, na Mungu kahile miro yao kuroha kwa lazimisha. Mungu ande suka asumuye ela kamhuma Nuhu awasumuye upate kuimuka ela wajiza kuimuka. Sasa na yeo ambo suatikisa unasumuya kwamba Kristo kakuzani, na leo na usikia wana miro ya kukubali ambo kutakubali. Wanadamu wakati wa Nuhu wasikia waimuka ela wajiza. Sisi kwamba wewe kuniowani
kwa vantuga hada ambao wahikiza na wayatijwa ambao ambao wasikia kisa watiza kuhikiza na Nuhu kanyo safinani nemvu ya inya masoro yamba hama tsana yo mazini wo mtsangani kuzimu yabaya yawa ya akanya mazi nemvu ya huku juu hama malango ya mbinguni yafepenuka himvu yante ikunya ikakanyika kwa siku miongo mine majio kwansi ya yawa majio kwa juu ya hika kwa siku miongo mine na hama jada akuza hama jiangoro ya mgada akuza paka ifika pantu hii safina ida kutseya juu ya maji na taka upige picha hama maji haya si maji ya basi ni maji ya ngoro ya Mungu ne safina ni mfano wate ya Mungu hama zichimaze yecho ndicho cha safina ambacho itseya hingoro ya Mungu kinjipa hite ya Mungu itseya juu ya ngoro ya Mungu hii safina itseya juu ya maji chimaze yecho ndio chima ambacho itseya na hao kwa mkuzimu ndio chima ambacho akamocho hama ya ngoro ya Mungu chakuiza safina hii safina itseya juu ya maji ya ngoro ya Mungu yeo kuna kuzoka za menji hiyo ni ngoro ya Mungu kuna kuzali usizoimuka sasa kuna kuzandwari kuna kuza Madina lakini tutakwambia kwamba chima cha ngoro ya Mungu icho na kwinjipa ndicho chima chate ya Mungu ipo naza wa ndugu zangu natakumuza kwamba nyinyi mwako wewe kuniowani kwa katika hamaji ya ngoro ya Mungu amba katika safina yate ya Mungu kwa siku miongo mine hivyo yakanyika na hawa kwa nze safina wote wa maji si wanadamu si wadondo pangine unaweza kuniuza wa pastor hii zuru ya Nuhu ende kaduka yes it happened maana yakwe watu vitigara wana hadisi ya Zuruwaizi yeo ikiaga watu Wayunani wana hadisi ya Zuruwaizi yeo ikiaga watu wa Misri wana hadisi ina mbomba miungu waje isafisa abo edheresa ulu mwengu kuchia kwa maji Wahindu wa hadisi ya mtamba halugwa Manu ambaye kwamba kadzaka pona kuchia kwa Zuruwaizi yeo elajeka pona Wachina wa hadisi ya mtamba halugwa Ahe ambaye kwamba kadzaka pona na Zuruwa izieo kanjia mashuani na jeka pona Yesu naye kadzakeleza kwamba kayaza kuhusu zuru ya Nuhu na Nuhu jemwe hii nanga kwamba hii zuru ya Nuhu ende kadoga lakini kuchia kwa hadisi yonse je swiswi ni utuza ntuga pakujeuza ntuga kuchia kwa hadisi ya Nuhu na Zuruwaizi yeo ikia kila mmoja Nuhu akipona na watu Yesu kadzaka nena katika Mathayo miongo mihau na ne Mathayo miongo mihau na ne kidinku cha miongo mihahu nafungahe Yesu kambahizawe ngere ya kuza ko munajwa Adam wantu waza hendeka za hivide weyo hendeka ngera ya zuruwa ya Nuhu korozi dengera watu wambijwa ele wakaia raha ya lumwengu kuja na kunwa kuhwa wake na kuyoza na wake wao mpaka ile siku ya Nuhu anjiye ubude safinani na watu wakuhambuya kwamba kuja kuhendekani mpaka hizuruwa idzepo ikiwayaga majitswe
ndoko mwata kuza kumanjo Adam kuzwa zevi hivi. Watu wawi wadzwa wakienda kazi kondeni, mmoja kaza hwajwa na huyu mwingine kaza yachwa. Wakiwawi wadzwa kupazana pamoja, mmoja kaza hwajwa na huyu mwingine kaza yachwa. Ndoko mnya kumwambiani mmire kontra muizi hinsiku ya huyu bwana jwenu atiokuza. Yesu kamba Ingereza Nuhu watu wambijwa ele wakaia raha za lumwengu. Wakaia raha za lumwengu. Raha za kituga. Kuja na kunwa. Kuja vya halali na vya haramu. Kuja vintu na kuja miraa. Kuja vintu na kuhafuna munguka. Kunwa maji na kunwa chai. Kunwa soda na kunwa tembo. Kuhua wake na kuyoza na wake wao. Yeo ugala tatawe wake kawi hawa yume wagala kuhua yume wenzao. Hawake wakahua wake wenzao. Yesu kavinena kambede Ingereza Nuhu ndivyo hivyo kuwa izevyo siku za kweza kuza kwa pili. Koro Ingereza Nuhu watu wekija na kunwa kuhua na kuyoza na wake wao. Yeo kwa kujani na kunwa kwa kuiwani wake na kwa wewe mwenzehu. Haya ndio kwenda ni yeo. Mungu akubariki ndugu zangu. Yamfurumisa Mungu. Na kunawezekana kwamba haya maisha kuishi ni ndio aza wenda Kristo agale. Yesu kaamba hada watu wa Nuhu takuhambuya. Saadzwa kimanya nuka manjia ni safina izurua imadaba. Wandugu zangu, Yesu kafikuza na kamba anakweza mwivi. Kamba watu wao na kuyani mmoja na hwajwa mmoja na yachwa. Kunawezekana kwamba hiyo siku Yesu ya kuza tekwa kuye yafi sana. Na hada ya Yesu Kristo azohwa sada ambao wasikia no nenda ambao hikiza wayata hizi starehe na raha za ulimwengu wajikana omba Kristo Yesu. Hada azopona sada ambao wasikia sada kwa na Biblia sada ambao kenda mbuini no nenda ambao henda damano na Kristo kwamba Yesu ni ikiza kwamba kufa kwa msalabani watu wangu. Sikia na kwende uamuzi. Yesu akuzani. Na hakuza kuzia kwamba kusikia chuo mtu sumia yeo. Kaza kuza kwako kwa kwamba kusikia na kuimuka na kumuomba. Enda uamuzi msane Yesu. Mungu nakubariki.